Fufe ikirize chai chakacheka kutandika kuzandurwa mu mizano y'empaka za ligi hanga mu butongore bwa nyuma yo kunduzwa kuzaha mutindo kutaha katimba karkwetorore chai aho bari kuzanira okutaheme fureje okuboneza emyanya eyabazana bari kumoramo hamwe no kubyara ikinyansi ekyo kwetorora hagati chai aho bari kuzanira chai eki okuhika ha mutindo guceroho kikahunduzwa abahagizi b'omupira omurimbara hamwe n'emyanya getorire bwa nyuma ya timu yambara City FC na Nyamitiyobora FC kwemerezebwa kuzanira ha chai eki nokwezi kagemeserezebwa kuzakavumba hamwe na wankurukoko omuri Kampala funiro buzibu ibishayi bacanga kugira ngo kikakitine green hands eyo niyo gunde mweje bayembenda kwikirize kisayi so abagizi bitu twakwatanira hamwe twarwana munonga kurangwe kisayi cyaba green so twahandika batwikiriza hati batwaprovingire okukosa kaceka so timu zigarukire bwa nyuma ya FIFA kwikirize chai eki kutandika kuzandurwa mu mizano ya ligi hanga eyabiriyo kutandika izoba rya Nyenkyakare chai eki district yambara ekakikwasa bambara City bitu bashazireho obutikiriza Nyamitiyobora kukizanira mu muzano gwayo ogwabaguryo gwa Nyenkyakare eri kuzana na timu ya Jinja Krinya Secondary School niko kugemeserezebwa Nyamitiyobora kugaruka wankurukuku omuri Kampala aho barije kuzanira timu ya Jinja izoba rya Nyenkyakare tuzo kusanga umupira gwitogwa ogwahagwa Nyamitiyobora Kirinya Jinja SS konka abajamba barashite bangire na president wo mwine mpaka no bine kubanza kugura ikisayi cyabo bone kukizanira mu mpira yitu yona tuzagontayiza kubanga taro official statement ekitwahire Nyamitiyobora iri kujoreka ngo tugemerize kuko sachi koze ikisayi wade ikisayi rights zone nito ba host bechayi cha kacheka niko kureba KCC ne sharing ikisayi na ProLine KCC ni ine rights kuchiza ProLine so bagama ngombara emerize Nyamitiyobora twakabahire baro yo koraki yo kubemereza ebyo bikiryaho mizane ndijera zanwe izoba rya Nyenkyakare timu ya Kampala City Council Authority FC barya habujenye kutayira timu ya Sports Club Villa aha China Mbore KCC FC eriyo mwanya gwa kashatu aha kimeza no bonero 12 enyuma ya Vipers hamwe na timu ya Bull FC ezebembire kimeza omuguhererukire timu ya KCC FC ekagwa makazi na timu ya Vipers gore muhandijo omuzano gwabira ha Chai Kitende tazi nayo Nyenkyakare netayisa timu ya Ndeje University